Bon, bonjour. En vidéo za par rapport amin'ny histoire mandalo resaka influenceur. Zay zegny milanko aminareo, za tsy magnano vidéo tant que za tsisy témoignage, le vrai témoignage en direct zegny. Za mitady information magnino raha mandalo, mais agnaran'anakahy koa fa volagnin'olo, tahina nagnano vidéo, misy olo nivolagna taminakahy message ty zegny message nitahina aminareo influenceur. Déjà za tsy influenceur, un, de deux, la Russie zegny tsy direko feky za fa nandeha ta la Russie, za fa nandeha ta États-Unis, tsy direko feky. La Russie zegny, même za ifainareo, même 1 million za tsy mandeha la Russie zegny. Tsotra hainareo zegny. Tsy direko feky, ary tsy mamparary fonakahy feky. Ensuite, nagnontany za resaka fa andefasagna olo à la Russie. Io tsisy idiran'ny colonel Mikael. Karaha tamin'ny Didier Ratsirika volaniko aminareo zegny, nitondra olo tao Chine. Fa misy olo spécialiste mandefa olo karaha zegny. Io tsisy idiran'ny colonel Mikael, agnarana jovy, io tsisy idirany feky. Chaque chose, misy olo spécialiste amin'ny raha karaha zegny. Misy olo spécialiste, exemple Gaskara magnano communication. Par exemple, Gaskara nagnamia tiako ino tamin'ny Delane des trucs comme ça, nagnamia tiako médaille, tsy namezana amin'ny Bastalion, navozo izy direct teo, hitany fa commentaire fa nandeha mare loatra, direct io nagnasady nivolagna fa amiagna Bastalion. Azonareo zegny. Donc, influenceur zegny, déjà za tsy influenceur volako, za lanceur d'alerte, raha tsy mandary, après amizay anareo micontinue mamôripôrogno fô anareo, za ty tsary nankaratsy merina zegny, tsotra ianareo zegny, fa zaho raha tadiaviko malagasy mitambatra mahazo égalité de chance. Azonareo, izy koa aminareo zegny, za mankaratry merina amizegny, vitakioko état fédéral, zay problème nareo zegny, tsy problème nakahy zegny. Zegny volaniko, anareo foko ny frustré. Za tsy mijery feky, zay raha volagninareo, je m'en fous complètement. Aboakanareo sarinakahy, za olo joby, on s'en fout de ça, j'en ai rien à foutre strictement. Kombanakahy araiky fô, apitragna état fédéral. Alanareo, tsy possible colonel andeha volagna resaka état fédéral, c'est normal, izy président. Io vahoaka mandeha miposy colonel Mikael magnapetraka état fédéral io. Ary io tsy vita mare. Izy mianalyser karakory, ino situation ato, ino le situation, fa maromaro olo resaka état fédéral, fa marary ne fonareo. Hitane marary, hita fa midika amin'ny lionareo zegny, zegny zay ankaratrenareo resaka état fédéral io. Tegna fa marary be anareo ho tapoka sotro. Jusqu'à nene Marc Ravalomanana ne mandefa anareo sasana bio. Nene Marc Ravalomanana magnefa anareo andeha anjongona colonel Mikael io. Raha jiaby zegny, nagnino tsy voavalinareo zegny? Fôtiny olonareo en personne mikeky zay. Karakory? Allô, toagnatsika Marc Ravalomanana. Allô, za tsy toagnako Marc Ravalomanana zay volagno. Za olo fidèle, za mivolagna aminareo zay, io tsy idiran'ny colonel Mikael resaka fandefasagna. Tanareo mila mankaratsy colonel Mikael, za anareo ato, izy andeha hivolagna, tsy za. Io tsy za, dikan'izay zay le volaniko, misy olona araiky nangalatra, ataonareo fa colonel Mikael nagnirika izy. Exemple zio, gendarme namono olo Ambanja, dikan'izay colonel Mikael nagnirika fa gendarme vonia olo iny. Io resaka influenceur zay volaniko, za miakary tandrenika, za mitandreny, za mianalyze, za mikeky amizay. Karakory mba fandehanan'olo, io tsy idiran'ny colonel Mikael foe. Za volaniko aminareo zay, ataoko ino mandeha la Russie? Sérieusement, ataoko ino andeha la Russie? Za fa nagnano mission tany. États-Unis zay fa nandehanako, zay raha tsy jireko foe. Anareo magnasara, amboa masekatahina, nivolagna, non, zay ne volaniko, vous mélangez tout. Zay ty tsara nivolagna fa, zay niany nivolagna état fédéral, tsy maintsy volagna koa colonel resaka état fédéral. Non!
sambola amin'asa anazy. Sambola amin'asa anazy. Izy karaha mandalo colonel Mikael, izy karaha ratsy mandalo colonel Mikael, la fautiny colonel Mikael. Colonel Mikael magnirika maramila aloha popopo olary, magnirika gendarme aloha popopo olary. Io mbola misy ministre ao, io mbola misy maro feky raha misy io, fa io tsy idiran'ny colonel Mikael fandefasana olo ataon'ny colonel Mikael. Ino diren'ny colonel Mikael resaka fandefasana influenceur en Russie? Ino idirana amizay? Fa misy olo exemple ny anty exemple misy olo alefa en Russie fa misy olo mangalagnarina tia lifasa tia lifasa. Fa io tsy colonel Mikael. Bon rehany azo mba aizan'ny colonel Mikael fa tia influenceur matanjaka, tia influenceur, aloha mandehana izy. Même za ty izy koa volagny colonel aloha mandeha la Russie, ataoko ino andeha la Russie? Za mijery la Russie zegny. Anareo vognona andeha tia hita la Russie zegny, tanàna tsy hitanareo fa anao vognona igny. Ataoko ino mandeha la Russie? Ataoko ino raha azoko amin'ny la Russie ay? Ino tombotro anaka amin'ny resaka la Russie? Zay volagno tsy jireko zegny. Zay ny volagno anareo izy koa tanka anareo miataka za mivolagna agnarana anaka volagno. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Azonareo zegny tsy influence io azahoako vola. Tsao tsy hainareo zegny. Raha tadiaviko atsika malagasy jiaby mitambatra azahoantsika état fédéral ty. Anareo volagna fa za contre Merina. Merina anisany victime ny système central io. Zay olo tsy manam-pahaizana, zay boka ataonareo tsy manam-pahaizana. Zay ataonareo olo bardo. Izy koa ambarako anareo asanaka, diplômenaka, possible anareo tsy asaky volagna zegny. Fa za fotsiny andeha kapokapo eto andeha volagna aminareo ty diplômenaka, ty raha nahazo, ty raha vitako. Déjà à l'armée t'as 400 métiers. Que ce soit coiffeur anao, mavita mandeha la cuisine anao, mamafa tragno anao, magnano raha jiaby. Donc je ne vous envie pas. Io tsy jalousie resaka fiainagnanareo tadiaviko. Fa raha tadiaviko Madagascar basy amin'ny système centralisé. Tsy nianina viana beaucoup volaniko aminareo. Lety tamin'ny 1800 et des poussières. Avant que l'Angleterre navy teo, karakory fa ataony ireo Antananarivo les élites, ireo fa misefisefa amin'olo kare jusqu'à reo nivanga arme andeha amonomono la côte. Les élites volaniko tsy merina jiaby. Karaha mazava. Zay dans les années 1800 navy la France ni remplace Angleterre. Ino raha ataony les royaumes nandeha tambitamby la France taty nagnano sisibolo karaha ataonjy io. Magnano l'escu. Efa hitan'ny la France raha jiaby zegny. Tanàny la France io koa. Io magnasary tsy makatia la France boka reo. Azaveko aminareo tsara histoire. Tamin'ny 1947 tahindry isy olo naty maro sur la côte. Azovy nitaky comment dire indépendance. Ireo nitaky izy fa azovy ny fitandreo tamy la côte. Firy nombre an'olo maty Tananarivo, firy nombre an'olo maty tamy la côte. Zavanareo histoire volaniko zegny. Karaha nareo mivolagna fa azavainareo eto état fédéral zegny. Za tsy agnavita izy aminareo fôtony anareo fa délire anareo. Il suffit juste d'aller chat GPT, il suffit d'aller dans le Google. Anareo manam-pahaizana ke. Ino koa mba de azaveko aminareo? Anareo mahay raha ke. Tsy anareo fa izy koa nareo mitady réponse raha mandeha sur internet, hitanareo réponse jiaby. Anareo karaha tsy bado. Nagnino zay mavita magnano zegny anareo tsy mavita? Eo amizay tamin'ny 1847 io volaniko aminareo, ny volagnindreo allô anareo mena lamba. Allô nareo miady la France. Niady reo fa nilefa. Mena lamba tavela miaraka amin'ny sabo plus de 200 000 morts sur la côte. Olo tatra Tananarivo, olo namadimadika biny. Olo namadimaky igny nivoniagna Tananarivo. Fa zavanareo agnatin'ny histoire. Fotony tsy ampianarina izy io baka. Izy koa histoire io efa hotrangana olo jiaby. La vraie histoire. Jusqu'à ce jour-là, anareo mandeha na Bordeaux, misy reo matoela aby io mbola velogno. Reo magnazava izy aminareo.
histoire 1947 io. Fa namadika etanareo zio ty koa nareo mamadika ataonareo fa c'est pas parce que zay navao uniforme français zay namadika zegny. Re mandreninay volagna ireo tsy adala tananareo fa nationalité français io fa mamidika ro ambadika agny. Comme par hasard ireo plus de la moitié ndreo misy nationalité français io. Am la côte tsy boandreo mitana nationalité français io. Nataondreo malgasisation ireo amizay sisy nato mangala nationalité français io. Azonareo re mandreninay tamizay dadilako par exemple izy tsy nagneky izy mitana nationalité malgasy fotony pourtant izy nandeha Indochine nangala la guerre d'Algérie izy fa izy tsy nangala fa dadiko ny vola non zafiko mila mahazo nationalité français. Baka amin'ny babako pareil izy tsy nangala or ke dadilako baka amin'ny babako nangala la guerre niaraka tamin'ny la France fa voafitika rô fira nareo maramila agny niasa tamin'ny la France losy la France ino raha volagnindreo anareo koa mipetraka eto kazalaigna anareo nationalité anareo kaza miaraka amin'ny la France fa anareo atao amezagna galon-ny officier. Nazy galon-ny officier nareo azovy zio mitomagny resaka karamanareo azovy zio mitomagny amin'ny lakoty volaniko zegny fotony témoignage vivant raha volaniko aminareo zegny. Za en tant que président ancien combattant to a Diego Chavez maro namako maramila zegny aezako retraité bio mikoragna aminaka nanenigny zay nanenigny zay avoafitika zay karaha rozy io mba mitika tsy hitanareo mba izy koa fa mikorontagna Madagasikara ireo fa mandeha France pactage-ndreo jiaby alendreo reo fa mandeha France mazava tsara eto a Madagasikara ireo mipody zavazao lalatriana ty pody rozy io araiky député ty pody rozy io fa commence calme azonareo ireo commence ils mettent le feu et ils se barrent. Ils mettent le feu et ils se barrent. Après amizay atika amizay accusendreo fa mandafy tanindrazana mamitika firenena fotony miaraka amin'ny la France. Zay tsy mandafy tanindrazana. Au contraire, la plupart ny côtier miasa volaniko zay même misy koa merina miasa mandefa vola ao a Madagasikara. La plupart ny politicien magnano politique ao a Madagasikara mangalatra fanangany Madagasikara alefandreo ivelany. Zavanareo exemple André Rajoelina fil milliard nalefandreo a ivelany dika zay Madagasikara tsy tiandreo raha agnatin'ny Madagasikara ao tiandreo. Zay ty magnefa impôt Madagasikara Marc Ravalomanina anareo tsy magnefa impôt fa mila mahay mampiasa izy mila mahay mampiasa internet ChatGPT mariny misy raha vandy raha zio koa naiko mais aminao amizay mivola mariny ty fa tsy mary zavanao ny ChatGPT comparenao izy soit amin'ny un peu partout soit amin'ny Google soit amin'ny dictionnaire soit amin'ny histoire zavanareo livre mandeha agny comparenareo izy fa tsy tout de suite karaha niany mivolagna fa influenceur colonel Michael nandefa influenceur amin'ny la Russie. Io tsy colonel Michael volaniko aminareo zegny karaha tamy Didier Ratsirika nandeha tany Chine nalefa ministre jiaby le chinois nivolagna Madagasikara mba tsy africain nagnino ma volagny chinois karaha mitovy aminay fo jiaby teo le lendemain ireo nikeky ministre ta Madagasikara le makoa losy tagny tany Chine. Azonareo zegny karaha zegny koa tsy colonel Michael nandefa influenceur possible tsy any colonel Michael agnarana influenceur nandeha mety amintanianao olo jiaby mais au lieu que nareo misaute sur les informations
Magnovy antseniky renseignement. Zegny asanakahy taloha baka. On ne diffuse pas n'importe quoi. Il faut authentifier les messages. Après, vous pouvez les diffuser. Anaro mitsangana raha maramila mamaky Jovena. Olon'ny colonel Mikael. Avion nitondra jet privé mandeha. Nitondra volamena. Tsisy proof anaro. Niananaro mga sasa. Azomba nivolagna fa colonel Mikael. Miady miaraka aminay agnapetraka état fédéral. Zay miady colonel Mikael pour que apetraka en état fédéral. Nuance, c'est pas la même chose. Zay amizay mandresy lahatra colonel Mikael apitranao état fédéral. Faut que colonel Mikael à la fin il faut que tout le monde se réunit ou le diable me réunit sur une table me volagna apetraka état fédéral. Pourquoi apetraka état fédéral? Donc anaro diaboliser colonel Mikael. Zay ne volan comme naro influenceur. Zay ne volan comme naro diaby fa maromaro hitako maso. Franchement za ravoravo. Misy la bande fa commence mihetriky. Resaka mi-influence io. Raha raiky fa volaniko aminareo. Tsika fa ireo ankaratsy colonel Mikael io. Attendons tous les moyens en doute colonel Mikael io. Zay ne volan mitsangana tsika. Maintenant c'est l'heure. Azonareo? Maintenant c'est l'heure. Kaza mavoza anareo. Fa hitako anareo mihetriky ao. Zay koa volaniko anareo étudiant. Fa ny volaniko zay normal. Anareo étudiant mitsangana koa. Anareo les élites de demain. Zay ne volaniko azonareo misy vidéo partager tagny. Ora Valmanna mitabataba fotiny namany tsy nahazo place. Nivaliany colonel Mikael. Anareo jeune volagniny. Anareo tompiny firenena mare. Zay volagny Ravalmanna tokony fa mangala retraite eky. Anareo iposy Ravalmanna. Hainareo fa Ravalmanna koa mipody eo. Lombolombony io état central io. Izy koa Ravalmanna mipody eo. Lombolombony io. Ravalmanna n'a jamais apprécié ce système fédéralisme. Niana anareo magnasary mikapokapoko. Sitra natao province autonome, sitra natao décentralisation. Olo agny fo mety ribribe anareo. Fa agnatin'ny constitution raha jiaby zay nagnitry ny appliqué nareo letry bonheur. Hitanareo fa commence marary, fa commence mitsangana vahoaka malagasy. Niananareo magnasary mahita solution ty état fédéral ny solution fa décentralisation. Nagnitry nataonareo izy rano fa ela. Zay fa diaboliser-ndreo raha io fotony fa marikitry. Fa hitandreo fa ireo fa commence versezy. Diaboliser-ndreo mankaratra ty aboaka sary magnasasa atao tribalisme antegna atao tsy haiko en même temps reo mivolagna antegna tribalisme racisme. Ireo amizay mitraité antegna comorien igny tsy malagasy igny. Za tia comorien, za tia merina, za tia sakalava, za tia français, za tia karana. Azonareo, contrairement anareo, za tsy mivola. Le magnasaza, izy volanko amizay. Izy volanko. Tout simplement, anareo magnano compte feuille. Anareo ne chinois imitation. Fa ene chinois zatra magnano imitation. Anareo amizay, imitation chinois. Zegny amizay dirako les vrais bâtards. Azonareo. Zay manompo zay mivolagna zegny za mamaly izy. Za efa za olo joby. Za africain. Za tsy avo imitation. Anareo ndraiky tsy hainay aieto anareo baka. Le mivolagna za ao volanko. Anareo mba indonesiany. Anareo mba afrikany. Ino antsino mba couleur anareo. Fotony zay to anareo olo maintimento igny. Ino amizay couleur anareo baka. Anareo jaune. Zay nefa mahaiza mivolagna amin'olo. Fa za mavita mamaly anareo volanko zay. Za mavita mamaly anareo ary tsy direko. Za tsy mijemy andeha la Russie zay. Za koa te andeha la Russie, za mandeha la Russie. Za koa te andeha États-Unis, za mandeha États-Unis. Tanàna fa nidiaviko zegny.
fa tsy jireko nananao magnasary volana aminaka zavanao tsy mahila barabasy zaky misatlara ty afatra nytahina mandeha aminareo mankaratry merina azo mankaratry merina anareo merina zegny mankaratry anareo tsisy mankaratry anareo fo mankaratry anareo tsisy mankaratry anareo volaniko zay anareo traitenareo zay fa nagnano maramila vazaha et alors za koa nagnano maramila gasy za fa situation za mba verijery azova amizay le bado amizay azov bado amitsika za nagnano maramila français à plus de 400 métiers fa anareo mivolagna za eto magnasarotsy makate la France fa master diabo miambiny karakôry andehanagna la France avaty amizay mankasary mankaratsy koa la France izy fa amin'ny français to magnasary mankaratsy la France magnasary mankaratsy colonel Michael de tianareo de tsy tianareo de iny raha ataony colonel Michael zay mila résultat ary résultat fa mazava aminay fa mazava résultat aminay colonel tsambarandreo volana comment ça état fédéral fôtiny colonel nivolana ordonnance raha manantsoa azo ma volana zay taminareo abadognanareo ane raha ny pensé nareo ka za volana fa zay ny pensé izy ça c'est votre pensée à la con karaha nareo mipense fa izy nitondra volamena karaha nareo nipense fa izy nagnirika maramila anandeha nandrava olo. Moi je suis fier d'être malagasy et je suis fier d'être français. Tout comme Naro, même à ton Naro comorien, je serais fier aussi d'être comorien. C'est vous qui êtes mal à l'aise. Hein? C'est pas moi. Si demain on me dit que je suis Karan, je suis fier d'être Karan. Tu vois? C'est vous qui nous diabolisez. Ou le Mentouchi, ou le Badou. C'est Badou. Tu vois? Viens prendre mon salaire. Essaie d'avoir mon salaire. Zé Badou boka. Zé tu mangalcha. Zé tu mangan fait pourri. Zé biasa. Même Zé sakananaro. En pendu Zé. Zé mis moyen vous t'as diavne. Karakor attendez. Azaoner les moyens. Zé tu m'as mis traoulou. Avant français, zavanaro. Miasa ou diable. Même romangan la fête Zé. Pas miasa. Rochitanaro, mandate devant la café sananda. Fira naro eto, mangasari manabadi, vaza, vetomze. Futanganaro, vaza, mande, mi poud merkam naro. Vous aimez pas vous mélanger. Vous aimez pas vous mélanger. Et c'est la pire vérité que je vous dis là. Donc, ne nous diabolise pas. Nous, zem ici Adne état fédéral. Aznarosé. Ratadiav comme naro. In bilan naro, resca système centralisé. In bilan Ravalman. In bilan Andraduel. In bilan Yer. Zé ratadiavne. Tiena petka, état fédéral, Zafalbera. In ranatonaro Zafalbera. Ni divanaro Zafalbera. Que zé nyan marari. Zé attaqué narosé. Anaro mety Tananarivo. Kenyan ty zay miattaque resaka état fédéral. Zay traité naro racisme. Tribalisme. Azovy tribalisme amitsika zay. Fira naro mivolagna karantry manjary. Zay milakoty zay tia karany. Zay tsy miady amy karany. Anareo fokony miady amin'olo e. Tsy tianareo karany, tsy tianareo comoriana, tsy tianareo olo joby, tsy tianareo, tsisy olo tianareo baka. Donc non, je suis désolé. Tegna frustré ro. Zay mivolaniko, atsika mietrefa volaniko aminareo. Ataovanareo bebe zegny. Iposetsika colonel Michael io. Mitrangana tsika, zay ny volaniko vahoaka, kaza miambigny fa dans toutes les provinces, mitrangana tsika. Karaha nataondreo à Diego Suarez, karaha nataondreo Ambilobe, karaha nataondreo Ambanja.
resaka état fédéral mitsangana amizay tsika zio tsy colonel andeha tifitra atsika zay possible iro anirika andeha tifitra raha fa zatsarony izy iny ta 1972 iny raha nataonareo 1972 iny raha nataonareo heureusement nareo tahatra tamizay tsy roasinareo le coaché jiaby tatanarivo 1972 anareo boka ampianarigna histoire za tsy nandeha l'école gasy fa za mahay histoire za mitandregny aty mitandregny za amin'ny olo baka Tananarivo mitandregny za amin'ny olo province mitandregny za olo eto olo fa be mahay histoire mivolagna aminaka zay nevolanko l'insurrection 1947 iny ianara tsara nagnino tsy ampianarigny izy agnatin'ny l'école efa andeha mpianatra diso anareo diny tsy ampianarigny asitrika amizay raha natao traître nataonareo iny asitriky niany zay miattaque état fédéral raha marary aminay état central io zay mila changement anareo mihina gâteau zay mihina gâteau anareo mazy bonbon zay mazy bonbon ke ino maratra amizay lera izy marary aminareo zay anareo megna tous les moyens marary aminay izy ty zay tsy mila passeport ty mandeha adiogoin mila izy etato aminay fa zay koa mivolagna koa zay tsy mila passeport ty atao Tananarivo fa mila atao aminay ninay zegny ratsy fangatagnanay zegny ratsy mivadiky tribalisme zay fangatagnanareo ndraiky tsara misy fitsaragna allo mandeha a-Tananarivo zay ma tribunalinay mba karakory tsy miragna zegny la loi agny amin'ny France à Madagascar la loi Tananarivo tsy mitovy la loi amin'ny faritra anareo mivolagna fa état central tsy mitovy nina amizay niany ke zay miattaque état fédéral samby olo magnano la loi anazy tsy tianareo foteny zay misy problème à Madagascar alitra tany manonga Tananarivo donc dikan'izay avocat-nay juge-nay tsisy raha manjaro tsy manampahaizana zegny ro orke avocat-nay juge-nay zalahy maromahera za mivolagna aminareo zegny ireo fo mandroboka Madagascar volaniko za tsy mivolagna merina so ampidirinareo koa les élites pourriture karaha rozio agnatin'ny club 48 ao volaniko ireo fa nilelitra la France izy koa fa misy raha zava raha ataon'ny Andry Rajoelina azao vilelitra la France agnandrongona Ravalomanina anareo sambanareo fokony na Sarkozy allo arongona Ravalomanina ny anty amizay zay volagna Ravalomanina anao tsy makaty Ravalomanina anareo voalohany tsy nakaty Ravalomanina izy koa tianareo Ravalomanina tokony niady anareo tsy ekenareo Andry Rajoelina andraongona Ravalomanina boka izy nagnano 7% de croissance volagninareo izy nampandroso Madagascar boka iany nandraongona Ravalomanina boka aminay lakota sa boka nareo Tananarivo azo vita tamy la France azo vita tamy Sarkozy namegna vola Andry Rajoely namiagna za tsy ary nahita coaché nde androngona za tsy ary nahita izy koa fa misy korontagna anareo agny fo des fois zay tsy mihetrika aby zay tsy mihetrika fotony zay tia raha androso fotony isaka atao tsy maintsy atao coup d'état tout le temps zio fa tianareo agnano coup d'état contre colonel Mikael io ni azovy nivory agnano coup d'état contre colonel Mikael coaché non anareo fo iraha Tsiraonina iry Marc Ravalomanina iry Adjo nareo nivory mikoragna anareo karakory fomba ty ndalenareo Patrick fotiny colonel Patrick miaraka ndalenareo ZNZ niany ty ZNZ ny sambory colonel Mikael manambitrolo fo anao andeha mony za ke tsy samboriko antreniko anao zala anao andeha mony za tsy samboriko antreniko anao donc non je suis désolé
zay kazakadalenareo volaniko zegny. Olo agny fo metribenareo amy 5 000 ariary. Amezanareo vola izy magnano compte feuille mandeha magnasasa zay aty. De le volaniko, za tsy influenceur, za lanceur d'alerte. Raha tsy manjara Madagasikara, tsy maintsy volaniko. Izy koa boka amy colonel Mikaez, volaniko fo. Tsaotry anareo zegny. Mais tsy hitako ino raha mety volaniko amy colonel, raha ratsy nataony colonel Mikael ao a Madagasikara. Colonel Mikael tsy nanirika olo magnano manifestation ty fira. Zavanareo ambilobe. Pendant 6 jours, anareo tsy navy. Fôtiny groupe nareo roboka. Le temps de groupe navy. Regny ny colonel Mikael. Fa nalefa ny groupe ambilobe. Ino koa raha tadiavitsika amizay zala? Anareo mankaraty. Maraindraiky mankaraty. Zay midéfendre izy jusqu'en farany volan. Enay izy koa miala io. Maty zay amy faritra. Maty zay amy faritra. Io amizay idirany raha tsy tiana adipoky tadiavinareo io boka. Fôtiny io olo zio fa tragneky volaniko zegny. Fa nitsangana vahoaka malagasy resaka état fédéral io. Natoa anareo zio mialamboetry. Hitanareo fa marary aminareo. Anareo koa na voakarama. Zay tsy voakarama amy sitraponay magnano vidéo. Anareo misitriky, zay koa tsy misitriky. Agnaragnanay tsy voanay. Anareo tianareo agnaragnanaka ivoagna, fôtiny ty agnaragna gasy volagninareo, io tsy voaka agnaragnanaka. Io tsy voako. Ino andeha voako izy? Donc, c'est vous qui êtes frustrés, volaniko zegny. Meloko anareo fôtiny fa nitsangana, faritra jiaby mifamvolina, zegny volaniko continue anareo, fa maromaro anareo nitsangana, hitako influenceur commencé mihetsiky, mbola hely igny volaniko. Tsara raha ataonareo io fôtiny naboaka anareo soranareo volaniko. Ny sasany tsy magnaboaka sora. Tsy marina ereo. Za me respecte exemple Jonathan, za me respecte izy. Malagasy igny. Même 2 fois izy contre. Aboaka ny soranazy. Mamaly amizay, enay azovy valienay. Mavita mikoragna amy Jonathan tsika. Ny sasany amy compte feuille kao mandeha magnasasa. Magnano racisme ndreo, mamoroporo. Marary zay ka zay tsy taregny. Marary zay ka zay tsy taregny. Jamais de la vie. Anao zio marary, mandeha amy docteur anao. Docteur tsy navita. Tsy navita. Ke anao ipetraka eo amy docteur fo. Tsy andeha échange docteur anao. Tsy andeha échange docteur anao. Tsy andeha za spécialiste hafa. Zegny amizay état central io fa hitanay fa mamparary aminay. Tsy tianareo zay gnano changement. Io amizay ataonareo décentralisation mety. Décentralisation fa depuis l'indépendance atsika fa décentralisation. Tsara napetraka anareo zegny. Au contraire, de plus en plus centraliser nareo raha jiaby. Centraliser nareo. Usine ny vonivony anareo jiaby. Ny nareo amizay amboarigny agny. Au lieu que usine, exemple Cornebeuf volaniko zegny. Hita fa nampitriky vola. Secret mampitriky vola. Sirama mampitriky vola. Tu vois, exemple, tokony flambé raha jiaby zegny atao. Même si anao magnamboatra agny, tsy magnino. Aéroport par exemple, anao fa Diogo zalahy, izy koa resaka tourisme, Tsingrozy, maro, misy la plage, raha jiaby mety, allo, azahoatsika vola Diogo, allo petraka atsika resaka tourisme fo. Allo petraka atsika resaka tourisme. Na ino tsy ataonareo karaha zegny? Anareo manampahaizana volaniko. Anareo intellectuel, zay traitenareo bado amizay. Lera zay agnamboatra aminay, tsy tianareo. Atao le aéroport Andjakaka, je vous jure, c'est des milliards et des milliards. Midika Madagascar, Diego Sare zao. Zay mbo ataova exemple pilote boka Diego Sare. Zay fa en avance resaka état fédéral. Amblanareo Diego mitana. Région Diana. Amplazy mitana. Allô, atao exemple Diego apetraka fa magnano état fédéral Diego zahagna qualité est-ce que possible ou tsy possible. Neny tsy ataonareo zegny. Neny tsy votenareo loa zegny. Allô, atao exemple Diego. Izy koa d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans
tsy tsara, ok, tsy vita e, kaza sabotegna fo, kaza sabotegna, kaza sabotegna, ambila zavanareo iny raha ampidirinay volamena zay mampitriky vola, lavany zay mampitriky vola, tourisme zay mampitriky vola. Terrain-Njakaka io volaniko aminareo zay, imaginez aéroport Njakaka, la barge mandeha sur Diego Suarez. Vous allez voir, c'est unique au monde. Tigre rouge, exemple, kitesurf. Les Américains vont venir, les Australiens vont venir. Radiab Zefa, si priorité amnaro, razeng, fotini, et narofa, en pitch vola B, Diego Suarez. Karazeng Nosibe, Karazeng Thomas, en pitch vola B, fa tsite naro, milanaro mihina. Hepcha naro mangabocha KFC, hepcha naro mangabocha hôtel maventy jiaby io, normal. Tant que concentré naro jiaby, raha jiaby Antananarivo, azovina andeha namboatra andeha nabiagna KFC ao Diego Suarez. Tsy maintsy Antananarivo. Tsy maintsy Antananarivo. Nareo zay libre ao. Zay raha ataonareo mety fo. Ninay tsy mety. Zay le volaniko. Tsisy matsaratsara état fédéral. Tsisy matsaratsara. Andareo volagna colonel pour l'état fédéral. Colonel koa tsy pour état fédéral, za tsy nikoragna taminazy fo eky. Naviany colonel nikoragna taminaka, zay niady resaka état fédéral. Fa sarotro aminazy andeha volagna izy saraiky fa allô, apitsa état fédéral. Ça c'est nous ça. Io tsy raha valomana zaraiky andeha ndrongona colonel Mikael, c'est à condition que olo jiaby miaraka ao. Karaha zay koa mangala pouvoir. Tsy colonel Mikael andeha angala pouvoir izy zaraiky. Fa vahoaka mipousse colonel Mikael. Zay diaboliser nareo izy. Vous n'avez pas eu la chance anareo tsarany discuter aminazy. Une fois que anareo discuter aminazy, io tsisy hypocrisie zay. Io tsisy hypocrisie. Même madame nazy karaha zegny koa. Tsisy hypocrisie. Tsy karaha sasany. Io tsy magnambanimbany olo. Io tsy magnambanimbany olo. Anareo zatra magnambanimbany olo, ny anty amizay marara aminareo zigny, losindreo pouvoir aty mila ataotsika tous les moyens, élection ataotsika. Nareo fa élection koa ataozy io, tsisy raha manjary, fôtiny mbola maloto. Raha jiaby mbola maloto ao Madagasikara. Izy koa resaka référendum zegny, kaza endriky atao. Zay ny volaniko amin'ny colonel Mikael, ataova un bon dictateur izy. Un bon pays dictateur. Io tsy hoe tsy ankina olo andeha monomono olo parce que dictateur. Non. Olo jiaby discipliné. Olo jiaby discipliné. Fa hitako anao magnano colonel, resaka corruption anao miady tsara bekiny. Miady anao. Zegny amizay, zay mipousse aminao jusqu'en farany mon colonel. Tout au long, on va vous pousser, on va vous pousser. De toute façon, si vous êtes mort, on est mort avec vous. Madagascar mort avec vous. C'est pas ces gens-là, c'est pas Andra Duel n'est pas une solution. Marc Ravalman a fait une solution. Hier, c'est une solution. Ils ont fait que Nyan Ron, il fait une solution. Les routes en place, une solution. Tout ce qui est exode rural, c'est Marc Ravalman. Il y a un problème d'exode rural. Parce que le système centralisé veut que le diable arrive. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Zéné Blanco, madame, dans une publication, ni partagez vos vidéos en taïna. Ok, je respecte. Ils m'ont fait en voulant naze. Mais alors qu'ils ont voulu, réfléchis un peu.
réfléchis un peu. Pour l'instant, izy volagna fa zay mitabataba eto, zay mikapokapoko, zegny zay tsy alefan'ny colonel Mikael mandeha Russie ana, fotony tadiavin'ny colonel zay mila mikapokapoko fo eto. Non, non madame, c'est pas comme ça. Za manokana volaniko zay, za tsy influenceur, fa za tsisy andeha à la Russie zay. Même pays anao za tsy mandeha la Russie zay. Za koa te andeha la Russie, za misy vola mandeha la Russie. Fa io volaniko tsy colonel Mikael nandefa olo amy la Russie zegny, influenceur nandeha amy la Russie. Io tsy colonel Mikael, misy olo ambady koa fa magnano zegny amizay volaniko aminareo edy. Misy admettons, misy investisseur avy. Des fois tsy hain'ny colonel Mikael. Qu'est-ce qu'il attend le colonel Mikael? Problème durement résolu. Exemple, ino raha tadiavy ministre ataova tous les moyens durement résolu. Colonel Mikael mety tsy technicien. Colonel Mikael tsy technicien. Io amizay ireo ministre mandeha mitady aia entreprise mavita magnano io. Io amizay ro mitabataba ro agnato mangala entreprise. Ty namako ty alevanao entreprise nakaty, anao mezako pot de vin. Raha zegny tsy hain'ny colonel Mikael. Hitan'ny colonel Mikael, lalagna vita. Merci monsieur le premier ministre. Vitanao asanao. Anao tavela io. Tsy vitanao asanao, anao tsy tavela io. Le colonel Mikael, i tsy dirany feky raha madinidiniky volagninareo zegny. Le colonel Mikael, izy mila mizaha résultat. Aia marary, andezahako antreny ka ty Tuliara andezahako. Ino marary aminareo Tuliara? Da izy mideplace nandeha vacances colonel Mikael. Hazalavy la. Nandeha vacances colonel Mikael. Izy andeha izaha aretigny vahoaka. Ino marary aminareo? Fotiny tsy tianareo le vahoaka andeha volagna amin'ny colonel Mikael, zay mila état fédéral. Colonel Mikael ta Diego, za en personne nagnaboaka banderole, naboaka ty raha tadiavinay mon colonel. Izy tamin'ny tribune. Ty raha tadiavinay. Izy mitogiky tary. Eko anao état fédéral volan, eko anareo état fédéral. Mon colonel volan, ary tsy ambelanay io. Tout simplement. Mais io tsika fa tsy colonel zaraiky mivolagna hoe apetrako état fédéral, vita état fédéral. Izy koa ataon'ny colonel Mikael zay, ataonareo dictature ty, tsy mahazaka lalam-panorenina ty, magnaro zay raha ty ataony. Vous avez vu comment vous êtes débile un peu? Ty ampidirinareo agnatin'ny piège boka colonel Mikael io. Ravagna institution diable. Ravagna institution, tsisy olo azovagna ny lalàna. Azovagna ny Sénat fa tsisy. Azova agnapetraka exemple andravagna le ordonnance Ramanantsoa. Fa ravagna ny ordonnance Ramanantsoa. Fa raha faela. Mais tsy appliquena. Comme d'habitude tsy appliquena. Comme d'habitude tsy appliquena. Zay volaniko, anareo gouverneur, à un moment donné, prenez votre courage à deux mains. Izy koa fa karaha zegny ataon'ny Antananarivo, zay basy ake, imponay mipetraka eto. Tiany nareo, 30% nareo, 70% mela nareo ninay. Zay koa gnamboatra ninay. Anareo fa tsy tegnampy zay. Zay koa gnamboatra ninay. Io amizay tsika magnano concours. Azao mavita tsaratsara zao magny. Zay tsy mavita ampiagna. Resaka 30% ampiagna izy amin'ny 30% alefa Antananarivo igny. Zay volaniko, zay à fond volaniko zegny. Miaraka amin'ny colonel Mikael. Zay tsisy anda arianay colonel Mikael zay. Olonay izy. Olonay izy ary enefa zay tsy ariany koa. Enefa zay tsy ariany. Zay ne volaniko, atsika vahoaka amin'ny faritra volaniko zay, même Antananarivo volaniko, anareo anisany victime volaniko, mitsangana volaniko zegny, mipousser resaka fédéralisme ty, mipousser fotony Marc Ravalomanana, izy fa miposy tous les moyens agnadoso colonel Mikael io. Za fa mivolagna aminareo zegny. C'est pas pour rien. Izy fo magnano propagandinazy.
izy mahazo lalàgna mandeha magnano propagande. Colonel koa mandeha mizaha vahoaka anazy, ça veut dire colonel mandeha voyage, magnano vacances. Zegny fomba ratsy ny gasy. Zay fomba ratsy ny gasy. Jusqu'à ny farany volako zegny, toagnatsika izy. Kaza mavoza nareo. Tsisy olo andeha tiftifitra atsika zegny. Atsika zio nahazo liberté volako zegny. Tamin'andro radio ely, atsika prison à ciel ouvert. Mirespira anao, mavozo, tsao misy olon'andro radio ely ambady koa. Azonareo zegny. Ny an'ity atsika mahazo mivolagna zay raha ty volagnintsika. Misy sasany magnararoatra mandeha magnasa colonel Mikael volagno. Liberté est à nous. Zay le volagno, mivolagna nareo. Arataovanareo influenceur, zay mbola matatro magnano influenceur, mivolagna nareo. Zay mbola matatro resaka aboarinareo karaha resaka radio, par exemple, communication, resaka radio. Anareo ty antra journalisme. Ataovanareo fomba enaragna journaliste manogna colonel Mikael. Magnano pose la question nareo. Mara mety ataony. Kaza miamby ny colonel Mikael andeha volagna aminareo taova ty. Dis ce qu'on veut, le colonel va nous donner. Izy koa tsy volagnintsika raha tadiavitsika, io tsy amaizan'ny colonel Mikael atsika. Izy koa tsy volagnintsika, aretinitsika, io tsy possible, ny colonel iny marara amitsika. Exemple volagno, za nandeha taminazy, za volagna taminazy, zay mbola misy problème délestage ao Diego Suarez. Azala, tsy possible zegny volagny. Io mo colonel volagno. Ambesa zay kiko volagny. Mikael, délestage, navy groupe à Diego Suarez. Tout simplement. Fa tsy député nandeha nivolagna taminazy. Fa tsika mbola misy problème. Député tsika fa tsy reny feky boka. Heureusement, tsika zao misy Sylvain, c'est quelqu'un, fa magnano izy. Fa magnano Sylvain, hita tsara. Mipousse, zay raha ilaignanao. Mon frère, zegny raha ilaignanao Sylvain. Anao amizay magistrature, resaka la loi hainao, maro tsy nankatianao teo. Zio hitan'olo maso fa azovy Sylvain ty. Anao maheno mariny. Tsy sasany mandeha misolelaka. Hitanao raha tsara, posenao raha koa fa tsara. De toute façon, za tsara naregny olo nivolagna ratsanao ta Diego Suarez to Silva. Za tsara naregny. Tsy za tsara naregny nankaratsy. Zay mankaratsy anao, olo jiaby mivolagna, non, Sylvain c'est quelqu'un de bien. Sylvain, jiaby. Azovy olo nankaratsy anao. Olo voefa voana. Tout simplement. Olo fa mamitika. Zay olo mankaratsy anao. Eko fa anao la chance nazony Diego resaka député io. Zanahary mahay raha volagno zay. Anao nitady anao chef de région, fa anao namezana en place tegna mety aminao. Anao magistrature, resaka lalàgna zegny anao, namezana place efa io placenao. Zegny amizay, zay miambigny anao Sylvain. Nefa anao miaraka amin'ny colonel Mikael, manjary raha jiaby. Sérieusement manjary raha jiaby. Zay velogno. Zay Diego velogno. Za fa maregny raha jiaby de, fa misy raha regniko. Eka anao fa magnano, fa miposy, zay raha tadiavinay. Zegny izy. Nareo magnano vidéo, izy koa fa mivolagna agnarananakahy volanko, il faut assumer. Za mamala nareo fo. Tanareo za tsy magnasa nareo volanko. Za tsy magnasa nareo. Za tsy mitraité nareo. Za tsy magnasa nareo feky. Za mamaly volagna nareo. Zay magnasa za, asaheko koa volanko. Tout simplement. Si tu veux la pluie, il faut accepter la boue avec. Tu vois? Des volanko qui sème le vent récolte la tempête, tout simplement. Tu vois? Nareo magnasa za traité nareo comorien. Tsy magnino. Je suis fier d'être comorien. Je suis fier d'être africain. Mais anareo volanko zegny. Azomba anareo. Anareo ma chinois, indonésien va, mongolien va, azova antseniko mba anareo. Efa, ty chinois, ty indonésien,
ty tahitien, ty zegny azova amizay nareo, zay boka africain, zay tanareo fa africain zay. On est fier d'être africain, c'est normal. Madagascar est dans le continent africain. Zay bady ty koa ampianarinareo zay zala. Zay nde mpianatranareo fa Madagascar dans le continent africain. Zay fataonareo bado. Bado zay zala tsy voavelogninareo e. Zay firavolako aminareo. Bado zay tsy voavelogninareo. Sérieusement. Zay volagno alony mivolagna raha, volagna mazava. Fa ninay état fédéral jusqu'en farany. Zay pousse colonel Mikael jusqu'en farany. Ary izy koa mialao, nefa zay voa. Zegny amizay volako, mitsangana tsika vahoaka malagasy boka amin'ny faritra. I pousse colonel Mikael io jusqu'à zay volako. Ravalomanina volagna fa en nombre la intérimaire. Intérimaire zay mon colonel, mety changena. Fotiny 2 ans io tsy ampy zay. Zay mila 5 ans koa mon colonel. Fotiny intérimaire. Anao miasa amin'ny intérimaire zay. C'est un contrat renouvelable. Renouvelable. Tant que tu madio liste électorale mon colonel, kaza endriky mipense resaka fifidianana zegny. Kaza endriky mipense resaka fifidianana. Ary zay poussanao. Zay décision ataonao mety aminay. Nefa zay mare tsy voatifitry parce que zay nasaky nivolagna. Donc zegny izy e. Zegny izy. Zay volagno kazavola atsika magnano vidéo. Kazavola atsika mivolagna. Ireo magnano compte vorondolo. Atsika magnaboaka visage tsika. Natao reo misitriky. Misy raha tsy mazava zegny. Natao tsika magnaboaka soratsika. Nintsika mazava. Misitriky reo parce que tsy mazava reo. Karaha mpangalatra. Mpangalatra ne misitriky. Olo mpamono le misitriky. Izy tsy andeha affronter-nao en face. C'est des lâches. C'est des lâches. Matoro misitriky. Oy mon père e. Or tsy ako azovy re ihany ô. Zavanao profil verrouillé. Agnarana fa changena. Alefa soit agnarana ny Poutine, soit alefa sorany Ibrahim Traoré, soit alefa ny non ninay fo. Bien sûr, on va l'encourager. Zafa magnanone. Io tsisy vola midika amin'ny poche zegny volaniko. Fitiavako tanjazako zegny. Fitiavako tanjaza. C'est pas parce que za nagnano l'armée français que tsy tiako Madagascar. Tsy marigny zegny. C'est pas parce que tu as travaillé en France que tsy tianao zegny Madagascar. Tsy marigny zegny. Zegny toetsaigny olo ro volagnatsika bady io, en fait c'est eux. Zava are koa nivolagna tsy mety atao fianaragna zay mila centraliser Antananarivo fo raha jiaby. Tanareo public dangereux be, publication dangereux be nataony. Dikan'izay tsy mila mandeha amin'ny faritra dia le fianaragna. Mila jiaby mandeha Antananarivo vao micontrôle raha jiaby. Vous rendez compte? Vous rendez compte? Zay ne volagno za tsy mivola merina. Sy Antananarivo jiaby volaniko zay. Misy victime tia hiala io. Miss victime. Bon, j'espère que mazava les vidéos par rapport à influenceur. Par rapport à mon influenceur. Tsy colonel Mikael mandefa influenceur. Tsy colonel Mikael manirika maramila allo Pouté Jovena. Anao misy zanaka volaniko zay, anao misy zanakanao tsy hainao izy magnano dealer, dikan'izay la faute-nao zegny. Zanakanao mpamono olo, izy tsy nivolagna taminao fa izy mpamono olo, la faute-nao zegny. Non, le colonel Mikael, il peut pas tout contrôler. Zegny atsarany état fédéral io. Io tsy tondan'olo araiky firenena Madagascar io. Madagascar plus grand que la France. Aujourd'hui dans le monde, il y a plus de la moitié des pays en un état fédéral. Plus de la moitié du continent en un état fédéral. Est-ce que Michel Poukou? Azaveko koa resaka. Ivadika karaha sud-africain atsika. Normal. Apitranareo fo boka état central io boka. Apitranareo boka état central io. Io ivady comme les sud-africains atsika. Fotony avy anareo angalatra asanaiky.
avanareo angalatra contrôlenareo raha jiaby ke meloko amizay boka vahoaka meloko vahoaka le système il est pourri pourtant état fédéral l'Afrique du Sud à un moment donné reo fa nivolony zay zala asany nagnino olo velany fo mazasa ataonao mangalatra asanao c'est normal anao koa mavakavaka karaha io tôt ou tard tsy maintsy idira anaty poko. Le peuple sont réveillés vlanksé ambanareo fa izy ka ombiagna vahoaka ty angigny fo ambanareo izy ka ombiagna vahoaka angigny donc à un moment donné pense au réveil tokony ataony Marc Ravalomanina fa agnatin'ny calendrier nazy ne zegny tokony volagna vahoaka koa mihetsiky za tsy tavela eto raha fa nivécunao boka zegny raha fa nivécunao zegny amizay izy koa tsika micontinue fa amin'ny état central ty afarany vahoaka ty ihetsiky itry voatanatsika dikan'zegny qu'est-ce qu'on demande état fédéral mais au lieu que amezanareo tout de suite zay état fédéral ataovantseniky décentralisation ataova moramora izy atao amizay fédérenareo province jiaby ty lalagna anareo magnamboatsy lalagna anareo misy exemple investisseur anareo magnano resaka investisseur si c'est pour international Antananarivo izy armée question maro feky donc agny national ok amezanareo zay 30% ny vola miditra aminareo ok pas de souci magnamia zay tsy mavita magnamia 30% fotiny ty raha mandalo aminay zay sahiragna ok misy magnampy agny fa tsy niany marary dioko seres non ambesantseniky zay gnamboatsy Antananarivo marary Toliara misy kere Toliara ambesantseniky zay gnamboatra téléphérique azonareo zegny donc ce n'est plus possible c'est pour ça que olo jiaby mitrangana zio donc anao tokony managna expérience anao Marc Ravalomanina mivolagna fa tsy mety eky emprisonniagna olo jiaby tsy mety izy koa ro ty ihetsiky atsika jiaby ty ivadika ady poky raha ty donc partage tout simplement il faut partager karaha zegny amy zanaka anao fait un truc anao misy zanaka firy zanaka anao ameza tomobile araiky kazamezagna le sasany tu dis pas pourquoi kazamezagna ro araiky miasa igny mamboly izy aleva volanazy rasirasy amindreo sasana be sa tananao amboaninao ro hafa azovy d'accord amizay c'est comme ça c'est zeny volagno anareo mila exemple io c'est là exemple fa devant vous tsisy exemple hafa ekiny c'est dans la vie de tous les jours zegny c'est dans la vie de tous les jours amy zanakanao il faut comme quoi anao zio mandeha mandoky volaniko zay olo avy andeha angala anigninao izy tsy mangataka azafady izy tsy mangataka pardon direct alena anigninao anao mitaregny anao volagny fa anao tribalisme anao ratsy fagnahy anao raciste anao tsy magnameza vary azonareo zay donc personne n'est d'accord za mamboly vary anao avy tout de suite varinao ty za micommande karakory prix ny varinao lavaninao ty za micommande karakory azala za na heviko nagnano tous les moyens za namboly varinaka zalake anao niany micommande za exemple Marc Ravalomanina anao misy tiko azonao imagine vahoaka malagasy io mivolagna aminao vola azonao jiaby io amezane ataovanao diego ty anao tsy aheky asanao igny ke olo andeha commande anao io tsy ekenao donc raha koa tsy ekenao kaza atao amin'olo tout simplement raha koa tsy ekenareo kaza atao mivahoaka mora le zegny raha koa zegny volagno tsy tianareo atao aminareo il faut pas faire
karaha za zo volagna aminareo allo anareo mangala passeport any Atoliara, d'accord anareo tsy d'accord, tsy d'accord fa anareo fa anareo gnano dépense vola, nagnino zay obligé magnano dépense vola io amizay comme par hasard mipetraka ao Antananarivo koa comme par hasard. Izy koa vola io mbo mipody amin'ny Diego par exemple à Toliara, au moins zay d'accord, fa mbola mipetraka ao Antananarivo, volany passeport Antananarivo, volany billet d'avion igny izy Antananarivo, vola raha jiaby ao Antananarivo. Donc ino ke anareo marara aminareo ke tsy marara aminay, zay mba tsy olombelona karaha ataonareo, zay tsy mahazo mitaregny, zay tsy mahazo mitaregny. Tsy tianareo exemple Bastalion magnano hiranazy izy, c'est un artiste lui, c'est un artiste, tsy manjary Bastalion, vetaveta raha ataony Bastalion. Et alors c'est notre culture, c'est notre culture. Ke viavinareo magnaboaka forinazy magnano vidéo indraiky mety aminareo. Non, il faut, tout le monde doit être, il faut l'égalité des chances, il faut qu'on soit tous pareils. Tant qu'on réagit comme ça, io Madagascar io tsy anjary volako zay. Zay sasany vola mila ravagna rafitra, mila atao iny zay, manampahaizana zay, mila doso ty, mila non, tout simplement État fédéral simple. Tsy adala américain natoa izy mandroso américain, tsy adala Canada natoa mandroso Canada, Brésil tsy adala, Suisse tsy adala, Belgique tsy adala. Nagnino atsika tsy mavita? Ataonareo bado zay amizay, anareo le bado tsy anareo karakory agnapetragna État fédéral io, fa tsy zay le bado zay mahay karakory apetragna État fédéral io, tsy mila vola zay fa te vola fa Madagascar ao 400 milliards tiako ino nandesy nandro radio eny, firy million tsika 35 millions vahoaka malagasy, milliard nandesiny, imaginez juste mahazo 10 millions isaka malagasy, vola nialitra iny. Atsika ne tokony mandroso izy koa incorporé tsika vola nazotsika jiaby agnamboarantsika firenena tsika Madagascar mandroso. Zay le volagno io tsy même État fédéral io tsy teo, izy koa nataony Andry Rajoelina zegny izy tsy rongana, izy koa nataony Marc Ravalomanina zegny izy tsy rongana, natoa nareo rongana nde za mbola magnamia idée nareo, fotony système central io tsy ekeny vahoaka, zay mamparongana nareo, mbola meza koa nareo idée, fotony anareo manampahaizana, anareo intellectuel, ivoanareo rafitra io, izy koa tsy appliquenareo sur le terrain io tsisy raha miova, mety ivoanareo raha jiaby io, izy koa tsy appliquenareo sur le terrain io tsy miova volaniko zegny. Zay apitranareo boka leo ampidana budget provincial, zavanareo fa misy raha miova edy, fa misy raha miova edy. Déjà contrôle maresaka tsara bekina amizay, vahoaka amizay tsara ivolagna nareo Antananarivo nangala volanay, vahoaka mizady directement anao soit monsieur le maire, soit anao chef de région, anao nangalatra vola itsy Antananarivo eky nangalatra vola, dikan'izay anareo miala bala, anareo miala bala. Zay tsy azoko ino maharatsy zeny ino maharatsy zeny volaniko zay, io tsy volaniko rafitra volagninareo zegny io fa natao fa ni changegna fa tsy appliquendreo sur le terrain volaniko, niany ty ro magnasara dala province autonome ataova décentralisation ataova rehano, fa trop tard, vous avez déjà grillé tous les cartouches. Cette fois-ci non, on va plus accepter. C'est pour ça que je voulais État fédéral. Ne zo tsy ava mare opaka sasy mivolagna zay bata io fa vita mare, za tsara mivolagna fa vita mare zay, mais il y a une ouverture, budget provincial mipody, ok mipetraka tsara izy, bon atao moramora lalagna amizay atsika magnano lalagna atsika eto azonareo zegny resaka varotsy tsika ty exemple zio eky
izy koa fa exemple volaniko karany par exemple karany zegny izy lafo amitsika fotony fa nidika agnatin'ny raha io koa karany resaka système centralisé io mahazo conteneur aro le adiego tsy mahazo mangala conteneur ireo baka Antananarivo fo ireo micontrôle prix ny peinture prix ny radia ireo magnapetraka le prix zegny amizay sasany magnamia vola tianinao andraduele tianinao reano magnefa vola amin'ny mamirahavatmanga fotony contrôleny mamirahavatmanga raha jiaby zegny teo marché jiaby izy koa fa idiram-bola contrôleny mamirahavatmanga même à Nosibeo même à Nosibeo resaka tourisme firy vola ampidiry Nosibe avion koa fa havy zavanareo otriny vola midika Nosibe otriny vola midika Nosibe avion koa fa havy question taxe aéroportuaire taxe sur le billet d'avion azonareo zegny otriny vola midika Nosibe est-ce que hita Nosibe vola io zegny amizay tsy tiandreo naboatra aéroport international amin'ny tany hafa mila ro ao fo fotony andreo fa mipitriky vola be resaka tourisme io à Madagascar donc moi je comprends pas moi anareo manampahaizana zegny anareo resin'olo tsy nandeha l'école zala il suffit juste d'ouvrir les yeux zegny fa raha volaniko aminareo sokafa masinareo anareo mandeha voyage exemple Marc Ravalomanana mandeha Diego mandeha Toliara mandeha zay zavany l'infrastructure à Tana zavany amizay le reste dans les autres provinces zavany est-ce qu'il est fier il est fier parce que à Tana raha jiaby zegny volagniny général la bombe il y a des embouteillages il y a des supermarchés partout tu vois vous vous rendez compte c'est comme ça qu'il parle donc zegny zay état fédéral colonel Mikael zay tsy influenceur zay tsy midiry anareo koa frustré zegny tsy direnay blanc zay mi continuer fo c'est pas parce que influenceur tsy nandeha à Russie que ireo arrêté non ils vont continuer en mieux karaha volany bourse volaniko zegny karaha volany bourse ty colonel Mikael volana fa tia mezarayany volany bourse tananareo io anareo fa misy cercle fermé nareo io tsy any colonel Mikael volany bourse io mandeha amindrovy izy avy ao fo apetraka anareo bourse mandeha en France nizanaka ministre ty nizanaka général ty nizanaka Diego ke aloha alifasa Tchétchénie agny izy alifasa Babelwed agny izy karaha io ro manginy nazy volany bourse raha fa vedatsika boka Diego zay nazy volany bourse nandeha Comore nianatra Comore zay nazy volany bourse nandeha tiako aia mais raha tsara jiaby fa nalendreo raha tsara jiaby fa nalendreo le reste amizay miety nitsika miety tous les miety azova gneky raha karaha zegny io tsisy olo agneky raha karaha zegny azafady aminareo volaniko zegny volaniko maresaka ady zay tsy mila adi-poko fa anareo ndray koa hitady adi-poko on vous respecte tout simplement on va vous respecter zay fa volaniko le taloha tsy mitovy zio le ady taloha tsy mitovy zio zio ty maro tsy mety ribriby anareo amy vola zegny koa volaniko anareo amy faritra io volaniko cette fois-ci la balle est dans votre camp erreur nataonareo tamin'ny andro raduel par exemple atsika Diego tao mety volaniko tokony nagnano signature agnapetraka état fédéral io décentralisation zafady décentralisation misy olo aroe tsy nagnano signature zegny tsy nahavoatsika décentralisation navanda amizay andro raduel nivolagna tamina France fa zay kony fa décentralisation zegny nagnapetrahako gouverneur jiaby io navandy izy nareo niaraka nina taminazy zegny volaniko attention raha jiaby ny vahoaka zio agnarana anareo namitika io fotony a Madagascar izy koa Madagascar tsisy raha mety asitrika tsisy raha mety asitrika zegny volaniko
mila miady atsika e, sérieusement mila miady atsika kaza voly contretsika foro argument tsika pare io Fabre io Zouk be atsika nefa mafy orga o ambassadeur go magnano misy zany zay koa adinga ko agnarina anazy podcast ataon'igny magnano izy izy violent mais sambolo magnano ninazy sambolo haiko izy violent Luc Hervé Soumaïla Barabasy maro fa magnano nindreo amizay fa commence faible hitatsika fa nindreo faible fa fotiny fa tiandreo raha volagninindreo fa avô contre rô avô contre rô tout de suite avô contre zegny amizay volaniko aminareo continuetsika io iry Amady Zalika Diego magnano fa magnano ni atsika fa maro magnano iangavio koa le Tuléar le Toamasina le Tananarivien mais mi contre koa mila mihetry koa diaby io tsy vitan'olo zaraiky volaniko zegny l'union fait la force l'union fait la force zegny volaniko aminareo l'état fédéral fait la force. Ça, je vous dis, l'état fédéral fait la force. Atsika koa tia tanjaka mariny. Samolo magnano concurrence nazy, ta vita concurrence ty. Ty matanjaka, ty tsy matanjaka, ampiagna ty. Ampiagna, non, ty tsy ampiagna ty non, atsika androso fo. Io kere io ravina. Za mivolagna aminareo zegny. Misy cyclone Toamasina, vola tsy mandeha Tananarivo direct mandeha Toamasina. Misy cyclone misy kere Tuléar, vola mandeha direct amin'ny kere agny, fa tsy mandeha Tananarivo. Izy koa fa mandeha Tananarivo, io misy ahodikodigny fo io. Freeman, il est bon lui. Il est bon Freeman. C'est un très bon. Tu vois, franchement, je respecte le gars là. Oui. Zeny volanko, atsika volanko zeny, mietrefa eky zalahy. C'est la dernière chance volanko. Io fa tsy ne volanko zeny. Io fa tsy naka za ravoravo izy koa mare za maty Madagasikara nandroso za ravoravo tout simplement za ravoravo za tsy mahazo karaha Madagasikara volaniko zegny fitiavako Madagasikara tiako za mandeha agny au moins za fier tsy olo jiaby mandeha volagna ton pays les pauvres ton pays les corrompus ton pays mangigna antegna malahelo antegna ireo tsy malahelo amizegny foteny ireo tsy pauvre ro voky nialitra fa antegna malahelo foteny marara amitegna marigny raha volagninindreo zegny no mandeha Maurice Madagasikara izy koa nandroso Madagasikara meja maty zay Maurice juste les Mauriciens ils savent les Seychellois ils savent même la Réunion ils savent or ke atsika agnatin'ny tanànao ndraiky tsy mahay raha zegny. La Réunion veut, umbianga na mga dungul, par exemple, boka en Australie, la Réunion mandafitra dungul. Or que Madagascar misy dungul. Mais tsy exploité nga vary. Mandeha, en Chine là, mandeha mangala vary, Vietnam, tout ça mandeha mangala vary. Or que raha jiaby zegny maniry amitsika ao. Fary. Eto, idiran'ny la Réunion vola fary. Zegny idirandreo vola eto. Nintsika raha jiaby zay misy amitsika. Tournesol atsika misy, agnamboatra menaka. Coton atsika misy. Niravagny raha jiaby zegny. Niravagny raha jiaby zegny. Non, c'est pas à moi seulement, c'est à nous tous. Il faut que ça rentre dans un fauti kara diable zé vlank zé. C'est à nous tous ça. C'est pas moi tout seul. Je suis fier, je viens de Madagascar. Qu'ils soient en France. Non, Zako, est-ce que Madagascar resté français? Zana d'être en France tati? Non. Zéné la France, en fait, que la Réunion. Faut ankilankilan'ny Madagascar. Fitiavako Madagascar io. Fitiavako Madagascar. Zay même la famille naka, non, nazo retraite, non, anao tokony mipetraka tsara. Non, on s'en fout de ça. Za ravoravo mahita gasy. Za mahita gasy, za ravoravo. Azonareo zegny. Olo mahita za eto à la Réunion mahita za magnantony za tsy miavogna amindreo.
za tsy magnavakavaka ty merina ty namako jiaby eto à la réunion misy merina ao zay tsy miady firy nampieko resaka taratasy tsy haiko karakory ampieko izy za koa mahay comme par hasard io za tsy bady nareo mitraité olo bady non tsisy olo bady zegny eto tsisy olo bady zegny sambola amy fahaizana anazy de volagny bastalena tsy tianareo na muzikinazy fa zay mankatila muzikinazy fotony culture anay igny mélange raha jiaby zegny atiavanay Bastalanion. On est fier de l'avoir. Anareo karaha fier anareo misy artiste anareo fotony miady ny rythme anareo igny zegny amizay volako apitsa eta fédéral sambolo miady culture anazy. Io tsisy magnavakavaka zay. Izy koa tiako iranareo za misy tiako irany merina tsisy problème aminaka za mitandreny misy tsy nitiako za tsy andeha volagna de toute façon la couleur le goût ça, on discute pas de ça non zay on peut pas discuter de ça zay olo fa zatra la musique jamaïcaine zay mahita Bastalion tienay la musique Bastalion dancehall zay olo niegny tamizay fa c'est pas parce qu'anareo tsika même des fois koto mivolagna bad non koto io tsisy olo bady zegny tu vois io tsisy olo bady zegny manampahaizana olo jiaby fa on n'a pas donné la chance zegny ataova tsy namiagna la chance olo jiaby mitovy zay comme par hasard namezana la France la chance comme les Français nagnino zay mavita basi des fois zay agnabognaby koa za boka tsy tiako resy volaniko za tsy tiako resy non madiniky non vangoko sport jusqu'à dia ty za mbola magnano sport fo aero pourtant za mavita amy commande 30 personnes 60 personnes za mavita magnandro garde à vous za mavita magnandro garde à vous tes heures une semaine allez mais au garde à vous tout le monde commandez ko le diable pourtant za bado volagninareo coaché bado olo amy faritra bado za mavita magnamboatra mametaka tragnonao ataoko électricité nao tsisy problème aminaka ataoko plomberie nao tsisy problème aminaka zegny za mavita magnano coiffeur za mavita mandoky za mavita mitifitry za mavita pilote char za mavita magnano transmission informatique jiaby vita parce que la France m'a donné cette chance. Jamais de la vie, zande encourage la France. Ça, tu m'as hypocrite, vlan. Maro na roeto. La France, ça comme vite retraite, naka, zampu d'antanjazo. Donc, soyez fiers. Ne crache pas dans la soupe qui vous a donné à manger. Dans la marmite qui vous a donné à manger. Faut pas cracher là-dedans. Et narufa na rogo parce que ta Madagascar possible zafa nati. Possible zafa nati vlanko zegny. Naro mafy. Naro petsika Madagascar naro mafy. Naro matanjaka vlanko zegny. Zay za respecte naro. Mi respecte za tsy magnambanimbany gasy. Misy sasany io mbanao boka en France zava karakory sanjonao anao tsy boka en France za tsy mijery zegny. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Za mandeha bazary za tsy mivolagna andesa entagna anaka. Za mitondra entagna anaka. Des fois za tegna mero vola. Volanko avia. Eko besoin d'argent. Eko izy vitan'izy zaraiky mitondra izy. Non, atsika hoe mitondra izy. C'est comme ça, zéro talk ta Madagascar. Zéro talk. Donc non, yo ti sul bad zegny ataovagna ty lohanareo zegny. Ne laisse personne vous dire que vous n'êtes pas capable de faire ça. Tant que vous n'avez pas essayé. Kazambela olo mivolagna aminareo fa io fa tsy vitanao. Tant que raha tsy n'essayé nareo, rien n'est impossible.
karakory aizanao fa tsy vitanao anao koa tsy nagnano ese na ino re ihany navita anao tsy navita izy koa nareo fa mahazo égalité des chances volaniko zay, il faut profiter de cette égalité des chances. Fa kaza magnano sasa za tsy te lala Madagasikara, misy eto mahita za amizay izy ancien militaire ra agnarana anazy fa gasy za mivolagna aminazy anao gasy non moi je suis pas malagasy azalavinao nikoragna amizay zay oui je suis malagasy mais j'ai jamais habité à Madagascar, non mandeha koragna anazy ako fa tsisy te lala Madagasikara izy fa dignany fa namany nijaly tagny fa dignany fa misy problème à Madagascar sy anu amin'ny ivelany atsika ne volaniko diaspora ne agnisany magnano mampandroso Madagascar io firy milliards alefatsika par an atsika diaspora. Donc il faut pas ignorer raha volagniny diaspora. Il contribue au développement de Madagascar, les diaspora. Fa tsika tsy mangalatra tany n'olo, atsika tsy manjava tany n'olo, atsika tsy mandafy tany-drazana, contrairement à eux ro mivolagna fa atsika bado atsika tsisy raha vitatsika. Firy amitsika na vita tragno Madagascar atsika zio koa ny karaha matao ta Madagascar tsy nagnano kolokolo vitatsika nagnamboatra tragno zay amin'ny karamatsika. So tsy namezan'ire mandrenitsika tany, misy namezan'ire mandreny boka. Le tsy namezan'ire mandreny ndreo, vitatsika magnamboatra amin'ny karamatsika. Izy koa tsy angalitra. Non, je crois pas, moi. Il faut être réaliste. Eh oui, il faut s'acharner volaniko zegny. Zegny volaniko, za io andeha Lomé le 14. Eko jiaby mivona tsy vitanao io, tsy vitanao. Fa nataoko, mbola ataoko 234 km. Za koa tsy nagnano zegny, tsy haiko na vitako fa tsy vitako. Za nagnano izy hita vitako. Vitako fo izy ty volaniko. Karaha za nandeha Maramila. Anao Elbeke, anao andeha hiditsika Maramila. Anao andeha hiady. Anao andeha agnarakaraha zegny. Alors comment veux-tu? Raha tsara intenteko na ino tsy ve zegny amizay zany niady état fédéral. Sasany vola io tsy vitanareo, io vitanay. Na ino vitanareo ny tana état central jusqu'à jeudi. Na ino anareo na vita zay tsy avita. Chaque chose à son temps volaniko zay. Chaque chose à son temps. Nanjavaka radio, il a fallu du temps. Agnapetraka état fédéral, il faut du temps. Zegny volaniko, zay tsy nefa tsy azonay amarezo. On est conscient. Mais il faut driller. Comme à l'armée on dit, marteau-thérapie. Azonareo zegny. Anao koa andeha tifitry, niany fa anao tifitry, andeha la guerre, niany fa anao tifitry fa anao andeha la guerre. Tsy possible zegny. Isan'andro anao magnano entraînement. Karaha ataonay izy io. Zay magnano entraînement, isan'andro agnapetraka état fédéral. Zay fa préparé. Tsao anareo tsy préparé, tapaka sotro. Zay préparé. Tsao anareo tsy préparé. Zay boka fa niaigny tamin'ny masikiny zay, mamasikiny zay fa niaigny tamizegny. Anareo fa zatra mangalitra fa manambola io. Tsao marary aminareo, raha nareo jiaby fanagnananareo confisqué ny fanjakana. Fotony raha naloto zo. Zegny avozoanareo. Zay tsy mavozo io, fotony zay fa zatra nijaly. Anao tsy mahay manoratra gasy, je m'en fous. Za mahay manoratra izy boka Diego. Ataoko amin'ny fomba fivolaniko izy. Par contre, za comprendre anao volaniko zegny. Volagnanao za comprendre. Fa tsy valiako amin'ny teninaka izy. Valiako amin'ny teninaka. Maro olo navita nagnabe entreprise, izy tsy nandeha l'école lavitra. Maro. Il a réussi. Donc pourquoi? Donc faute d'orthographe c'est problème. Fisoratiko malagasy problème aminareo. Io tsy problème aminaka. Anareo firy mahavita iny problème. Io tsy problème aminaka le. Io tsy problème aminaka. Au contraire, za corriger nareo za merci volaniko.
Zandeka sasainareo za tsy mijery volaniko, c'est moi qui fais ma publication, tsy anareo. Izy koa ataoko amin'ny teny chinois izy ataoko amin'ny teny chinois, ataoko amin'ny anglais izy ataoko amin'ny anglais. Izy koa anao tsy mahay, azova ataonao bado amizay. Azova ataonao bado. Ampianary koa anao. Izy koa tsy hainao, mangala traducteur anao. Apitsaha io traducteur. Io tsisy malo eky. Izy koa tsy hainao izy, amin'ny teny français, adikahana anao izy amin'ny teny malagasy. Misy namako fa magnano, camarade, allez, ataoko merci izy. Za koa magnano amin'ny teny français, ataona amin'ny teny malagasy. Asa mba volagninao gasy fa vava za. On s'en fout volagno za fa firy fa za fa mivolagna aminareo. Karaha za mivolagna aminareo isan'andro, ity état fédéral. Mbola mivolagna, azavay tsara boka état fédéral, azavay tsara boka état fédéral. Anao manampahaizana zala, mandehana amin'ny internet, mandehana amin'ny chat GPT, aboakana anao ino état fédéral zay. Tsy manontany eky anao. Par contre, ça m'a une dit qu'un état central, j'ai pas besoin d'aller dans le dictionnaire, pas besoin d'aller sur GPT. État central, mamoun vaouaka. Mampiad fou. Zeng état central. Ar ita maso, mangavakavka état central. Fatsi état fédéral, mangavakavka. Ni mélanger naro, détourner raio, attendre zay miattaque état fédéral, en division. Ino azo volagna division. Tsy anareo midivise malagasy. Anareo midivise malagasy. Donc, zeng. Voilà, zeng izay. Za tsy savozotrika eto, mi continuer tsika mi combattre. Io tsy moramora mi combattre io. Mila olo jiaby vognony, olo jiaby mila vognony. Avec le respect. Zeng faut vouloir comme naro avec le respect. Voilà, merci. Oui, Michel. Ah oui, je suis acharné. Si je veux faire quelque chose, je ne lâcherai pas. Tant que je n'arrive pas, je suis têtu. Hein? Tant que je n'arrive pas, je lâche pas. C'est ça mon gros problème. Tant que j'arrive pas, eh ben, je continuerai à me battre jusque que, en fait, le bon Dieu m'a dit, eh ben, si tu crèves pas, je te donne encore un moment de, tu peux souffler, eh ben, je te pousserai. Hein? Tant que le bon Dieu me dit, c'est fini. Je t'enlève de là, là où je suis d'accord. Mais tant que je n'arrive pas, je vais continuer. Je vais continuer. Je suis un acharné sur des trucs, voilà. Zengis.